Vatswari va hlundzukile laha va nga pfala swikolo eXanthia le Hluvukani. Va koxa leswaku Ndzawulo ya dyondzo yi teka goza. Vadyondzi exikolweni xa primary xa Hluvukani va dyondzela etitlasini ta xinkarhana hi mpfhuka ka 2014. Leswi swi te endzhaku ka ku onhaka ka xikolo hi 2012. Xikolo lexi xi pfariwe hi Musumbunuko laha vatswari va vulaka leswaku Ndzawulo ya dyondzo a yi va xiximi hi ku kala yi nga hetisisi switshembiso swa yona. Xikolo xi na 4 wa vadyondzi lava tirhisaka titlasi ta xinkarhana. Vatswari va ri swi na nhungu wa malembe Ndzawulo yi tshembise ku lunghisa xikolo. Ina nkarhi wa ku leha ngopfu hi ri karhi hi vulavisana na mfumo ku ri hi kombela xikolo. Lexi hi hlamarisaka a vo ta va karhi va teka na swinepe hi karhi va rhumela na tipapila ta vumbhoni. Ni tsundzuka lembe rin'wana ku ze ku ta lava legislature na va fike va nghena va ku vonile ndhawu lewa va suka swi nga va enerisanga. Mara loko hi karhi hi vulavula na vo a va ri karhi va tshembisa leswaku hayi hi ta rhumela va ta miyakela xikolo. Hi le tlhelo vatswari va pfale xikolo xa le henhla xa Xanthia mavhiki manharhu lama nga hundza laha vaaka-tiko va koxaka ku thoriwa ka nhloko ya xikolo lontshwa. Ku ya hi vahuvo ya xikolo, Ndzawulo yi ale ku thola loyi va tsakelaka yena endzhaku ka ti-interview hi 2020. Hele lembe le ra 2021 hi karhi hi landzelela ni department la ku tiva ku hikokwalaho ka yini va nga qachi principal ku ti-interviews ti endliwile ena ku va nga na dispute. Ndzawulo ya dyondzo eMpumalanga yi ri ku thoriwa ka nhloko ya xikolo xa le henhla xa Xanthia swi yimisiwile nyana tanihi leswi ka lavisisiwaka. Hi le tlhelo ku endliwe makungu exikolweni xa primary xa Hluvukani. We have communicated with the parents and the communities to say the school needs to be merged with Hluvukani that has got good infrastructure and it's got a low enrollment that can accommodate all the learners. Ndzawulo ya dyondzo yi kombise ku vilerisa hi ku pfariwa ka swikolo swo hlaya hi vatswari ni vaaka-tiko.